Ashafo ni adofo ma minchia mo sanso ema mo akwa abase na so yasanso aba be hiemu e wa ha bim na busu ne story aba be ka mensa no e na mene wo eba be pensem ne ne yensa ka ye nua ba bi e wa ha se ya ne nkoma ode e boyen ene se ne nyonko maanom ene mema etena ebi mutumi tina fiensia enfie wotwe e kono ono de onya hia be ma na acha ne abusuminsia na fe be ma no agya ne hono mo eko be ma bi bai no ono de okwo na tenase a abusua akwa dane ohaw e de ama no niam a e fa ne ni so no so kase wo ka abusua adaje ebe boye enu tie nsem no yenkwai ne nkonko tie nkyiremu a wodi tu dwa na fe ye ba na ne aka kyine so me de ababedan yenko ne nkonko hwe video no mrasisi a ebi fokoche mi se bibia ye ya me ba be dance odwan ene akukọ ene sika timika se mate se bibia ye ya nti aye no me fe no kwa no fa me ko nti me ja me frɛ me afini me no me hu 96.3 eko Bible bi o ye ata me de me hu na nde me timi ya me hwe afide de sunko ha na me su me de me ka ko Bible bi na me de nam so me nam se me nya so bi akọ ni na ko ka de ye me timi ko ka ye ama ewo na mo bompa ye mame but enu na chi no afide de na ko so me ko so de me bia be ma ko ma na da sa na me wo nsusu eti sa abre no bra na obri nyina abusunsu a okudwale wo bo naked kudwale wo no mi ade nyina edi enti na abre sa na pe be ma se be me no ba ye ni sa no me ko se nka na dwunzi sa no de me bisa mi bia no nye mame o ko chire be ma no adofo no yenu abe ya se mi aka mu be ma pa ye huna ma ni o ya danie na egu abonte na mai bi enam saa o ko chire be ma no be ka bia be ma ni ma no se nye ne o se nye ne obi na di bibia e wi aseta be ma ni nyina ebi oni odo nam zedo obeka bia be ma nye ma no minim se for boys o se so se dio eno okoye eno okoye amfa Africa do ya na be ma no be bono kra jeze obedi na tabaka ho dio ababa wo bia okoji agro sa se odi be yenu kura tabano ni ekire no nyeme bi on fanka ho kafra na si nwi ka ho e ma na ha bia ha ma bia de enkwaye gimu ana odi do ka ho na ohye na kama ayasini ni ade a no oyam no fine no de ba be kwa ma be ma no headmaster mu a maamri jibi no ma fe ko wi asere maamne no fi so bi epe maamri na so kaza maamri na ni kura jibi no ko pe ni kru na waye no ampa so ni kru de oja katua o diskani nyina abre no o de beguo no ba na ibi asere chale wate etimete na wapa nan esifem enso amanfo hwe maamra so na wuni ai headmaster ya ne yire atabani efi ko wi ase na sadie ni guase be na maamna ni ho se kani kurukura nyahwe no amfa amane na ne kuru ne ye kama no nam na ye fa yakopezo sabe na aka echi enti bra na obre nyina se de obekasa ma be ma ne opibia odi ama o yo yati to aso tenu nkusiaga tewoni muze anye yenti mitabe to na mo ti ndikusia kwa na sorry tempo bombia timini ko o sa ko no anye yo ko bombia o boy ndikusia no kwa sorry no unyare ko bombia no acho de bia so fu ni ji ina mukacha misebe mu ko no de bida aso de no no da nti wa fu ne ko ni fie no mema sudu we bi ha ye hu uni baby dada son dem udi watch my mpiaka 96.3 oi ma to aso te ba mi sa no ba mi fufa mi sa hia na se eno se oni me jai sisia no ma broken heart kakra ho se ba o se broken heart kakra ho anamboa
se ya beka ni nyina afua ni aka ni nyina abumu a ohu so abrabo mema mako be sei ene wo hia wo and the employment minka uncountable omdoso hello employment minka omdoso Edino. Yes, na me peno. Ba na be de bia na me ka nka ba ma ba ko pia me ntina. But ensisa bua ni pano ni mbet. Ebi nso abinu aba ebi o awudi wa ho ofa echi o. 26 ebi o awudi wa ho ofa echi. Dan patron dabi. Entisa me no tia. De opese me ye bia me ye like me ko be ma. Me ye bibia ma o but ebe kakana say uye machine me mpe obiem but me ye bibia say wankasa na wakona afi me mom na me fa ya me numi ho say me yesa esuma ye too late you to aswe Lawson FM 96.3 be me bia ni makwam eka be me ya o so ni me jai sesi ai onunsu bitunu hwana mo enu na me call konfo miensa ene malamba ko nipa ba ko no pacha odna ko konfo miensa ho pacha malamba ko pacha ye ka bo mu anan pacha eno so ko si sei ko se bibia ko konfo odika ho no ye den anya hwe o ma ya kwankyere pacha bebe malam ne de o ma me edrobi se me ba mimbo nipa ni din na mimbo mi din na menwe ni nse bingu menum na menwe mewi a bibia be kama menye ni 7 days me ye me hu hwe tia na ma fe na ka che ni se ade ni me hu bibia wa se be ye nkaka so anye ye na me sa ko bebi fufo konfo no hono first one na me call ye no onu me call hono no me ko ka ma asam no e no say be man de odom me but oba bi nti na oyesa nti saade a odi bibi egu pipam e no odi oye bi gisling egu so otutu fom na peja odi tu fom na asoja minim ye why yo ai Dr. Muhisi kura be bi o ahada bia minim ye eti ye onwanwa tina ozi mikasa gu so ansa na ehye na ozi hunsie na epunu ere asam no ko ebe yeyi se na ninyi na enye no kure nti ma mede be man picture ne oba ni picture koyi Lawson FM no lo ko chichiri ye dia huma chichiri ye so ninyi na nyeye Mame da onzo ajimpa o edi asam na edi ebra na asa opeso obo no sa no be ma so ompewo a o ko chichiri no ade on de kafro no da na unya atenka kakra on de me don eri jimi nipa o dono o de ne ko mala ho ko chiri no minu aba da de o won me ka e bia nipa no omamuta vini mo be nwa adoko ensam ho no e fa ni sa ho no ba se me ka e bia obi tie obi hu nipa kwa menino akwa yesa ntina ma o de sesem kakra na ete ho kakra bi tie me enhwe ni ntia bisa me ne amanfo kana bontin na me ka kiroro bi obi be ka cho se adai mami kafro sebe wajimi ana sa no obi beka because ne wo ye no ase ne wo ye no unnim ne wo ye ase o for so ho de wa nkasa ho akoto prebuom ale na be ma no wo yiri bi na apeso o gine firi na yiri nsemo ana pacho dabi entisa na de etini se na ni ya madamfo be ma ni ya madamfo nti
me ka umbe huni pako ye jawai tini nua ya wadamfo ena ye edi ze da be no no waja no ene ya ada we de no no waja atine ni so acho da bi because me fe honom me na me de nsem mioni na na fibroid no ntina mbeka ho asem wo station ba ko na eto amoso no ti me ba na me ni internet na asno ti me ka sana mi yamwa ba onde mancheche mu nsem bebre okay ti me ka se mi yamwa so te na mbe fo mo so na sa de na fi me kan sa no se wonye hospital wonye doctors ena fibroid so enkunipa to kasa no no se menko se mo bi bo me frame ti me de ma sam do o ma fa nyehwe okay tenu mun tenu pa we meti ho na bibi ba metirim se me ko ma me fi ho no yi ore mu bi adi me ko si me ko ye no me kama asam no ena me ka se enipa ko no be ma no oton nuboni ni ade nti se obi so ti ye e wo krom ho na o ma boba ina mane to frame me ka che me se enmugwase be na me di gunu no nti se se ade oni mi ewie oni mentina bi Lawson FM yenimwa sa na akoye enti how how obi anse me pro me na mo wa mi za me ho sa metesei patro se wa wo sei baako pachai en wo yin sia gu wa wo baako no yin sia gu mitio de menu me ho enye me pem anya tuna mo bi anse ope dabi ene how no obeso na mankrofo nse ope patro biso asem Mini aba patro de bre na ye adwuma ho dan patro se me hwe me ho a se oba de una mo na be me bia ni wa kwema esenka una mo wa so obi unshia be ma but me de entisa ure unshia be ma dabi do be ma kwemu so ya kwala na se wo kan o se na na obi net wo ne ya na waja wo na ne nipa ne 20 nkrofon sanso ope dan patro anya sa na mpesa menka ane de ope se wo kan kire yi ne entiase nipa na me hunu no onu no menyisin no but nanka enye nupo na mehwehwe senka emra ma kwemu ne sa akwala no sabi but obia nsi me penti o kan ye na meti asema na me fan sa ondo no da ye ode patro na meti yawo e wo ma wodie me sa fibroid ninti menini sha meti yawo nko a ni jebia but na oboa mi nti 96.3 patro sesia ono wagyae no e na ope be ma foforo ahya anan anase na neti ho nyina na o sa pe be ma foforo e wo nachi ana ka ubenya e ka una mo we se ope na we se ope na we se ope na kwani age ayo hobby ana tampa chonya saneti let's say menu tama obese mepeno mimi ka jeni se onyiye osa enya the size na me teche no na mi ankasa mi san friend se Matias o yusu aponche ho oza empenisi abo e friend aponche enino woso onfo obi yire da ofo obi yira ye begina ye frɛ edu obefu oni
Tia ponchire maame ama no fo me na nyini kakra ko nanim kakra bi no odi maame achi humbobo 96 humbobo wotimi su awreho su no de nani atwere so oh na maame atu na pe mo de bre na de be kakra enti nipa no ohye danya o size so wa fare sa o fare na hu se mu ode enu ate aka no so na ade ne nam sen ka betimi a enka omo aben omo nim fem wow danka enene ntra anamboa Boston FM 96.3 enya sanet ba me kasa mi cheche mu a kofunim ba mbeti se minuni posimesi se na makoyenti so bachai and they say a dear parenti na ba bacho adia me bae ne se ai se ye huhum na nyoma we nyina me fam ai se ye huhum asem de ekoso ni nyina ye ne okay pachai sem na okay ne huhum asem pacha ne no kan sisi e pacha ne edi na su se huhum asem de na beka obi a wuti obonza mpa o mami we de huhum asem me pacha de ya mesu da ye na minya tinka wo ndam na bema bema kwema Boston FM na 3 months pe ne nipa no ko na se wa so se be ma bo akwa mu a okon no no na actions abe no emma be ma no ntrase etu be se be ma no be di se be onchen na sei dan pacho ni nyina ka sa ma mi mia wani o necessary suba ni bi sabe ya iri mo enu omutie enu omu nyina na nka omu pay but bibi nti eye nipa su sa na mema no so ne ma bebrete a sabe nka omu mpe wona su bibi nti maame sa wo ya wadwene se obe ware magic ya na akrofa sa wade ya ne obe change mema pa edru ba bi na obi ye wo so so ye wo ho na so di suban ni bi kan suban ho bedru why wadwene se be enye den a mema pewuti nye den a obenya be menti se be o change we nu a change we ba bi akeka kono unyini se nyame amoa atumi ansatira de na de ye honhom za na honhom na ye minti honhom na ye minti a maame bedru ba bi no na kachi ohima adan no ba fefefe ototo ho adense oye wabra bosa o sa penu sem ka ho on kwa sole hello pacho me jai obua ntimi nkwa asori bio okwa asole pacho na me kwa yesa ni tama mi hu kwanya mi mfa so me nkwa asori dem enti zezi a ohun kwanya onfa so a onkwa asori dem ena asori nso kra kire se nyankopon ba do obae no wa ma matrenefo oba ma ye adebonyefo enti obi a wa ye boni mpo na nyame frɛ wo to hu babrum wo to hu se hu bra wo wa so ane so abre te se me ne umienu na wa ya so ane so abre na wo komu ebuo bra nyankopon chen na oma ahomeje bra nyankopon chen na oma ahome ema wo kra onso se waja asore oyima te obase nyankopon fo so meta won kwatra so dem pacho dabi tese dia na peso ye pese nyankopon famoso na wanjime efse de maye ni nyina no mafum ansenye mepe minim de ntia mitu ehye misuma mitu sana mo we nyina minim adokonti efse me da honuma adwendwi we ba ase we bibi kasa we ba me nkwa mi hyedem a adwendwi ne ba mitim na wana masore wo se me kɔ hwehwɛ sa de na chi kwan na me kɔ ekos mitu sana mo edie sa na ene taba ochi wadwi mo se okɔ hwɛ ye edie sa
ato eba mitrim say me tu ana monko baby say na me kwa o beto o mbe bibia ma me bia na omoya nipa ko no obetena asene de me bisa ne se onye ne bi obeya ma me na se onja me chidi 96.3 ezo kwa enye ebie ni wa ba kokura enye etuhwa baabi a wane nam no se okeka bomu anipa dodo be se ho eno akwa wo hawade ko ya nyeyi ejo 5 na baabi a wo ko ese okopem wa no obi ye attempt so opew pa chende biensi obi ankasa ba me kwa ebi wo konvo no mutumi ka chem se efie ka ho hunhum aware na eye mesa nto mo potumi fu se minya abotre wo mema ho ma me rashi nto mo chema akwanche se mi tuto nyoma miniska ntimenye bebia mi ko bia malam no podo ka chem se yakata me so ya ye menimu se kaka mbutobi nti be me bia ntimi nsi mepe de ma ye menono ba kunu so ade tosu mi ensa me ko enu so so ka the same thing say eye hunhumu efimifie ena sade ne ye mesa edimechi eye hunhumu asem pato ni nyina no omunya bibia mfawo pato sana ye omokatremi the last one na me ko ye no so de omuma mi twa akoko ukona bi omuma mi ko twa akoko ta akoko na mi twa no omusebusum ne se maye bone enti se banka me bone na onji masam ni ntum na onye dia me se me ye no na bone be na usu se wa ya e wo so ka o ma chocho egu dan hu Lawson FM Bible mu bone na Yankopon ekofa hu we bae no o ma cho ni gina guda no Yankopon kofa hu we ri firi he na bae we ne de the command we no Ten Commandments no pachai e wo honum nti wo kwa no kan kai unima kan ya obekan ya achiro enti wo de na otosini wo mu pacho me ka che ne se be yinyin se gu ni nyina wo o se me ambo adwaman emfa wuku na echi ni nyina so wafa endi wo nyonkwa like sansam ni nyina no no bobo so nti me bi fi mu de amaye to mo ka che me se busum no be de me bone be o de me bone be che me ya agi se me koto dwan any 2 cedi 2 cedis de okan news wa how 2 cedis ka 2 cedi okay 6.3 nti me nya odwan ni sika me nya odwan na o menya no sikam o meji metran 3 million any 2 cedi no na isi odwan na nan ti mi menye bi ti manko bi sese minu aba so keka how na de buy no bomu a how do say aso ha no ya do so asene de o de buy how no ya do say fibroid how me man frɛ mboa chai ena de en bio na me da me say obi ni mi shianda ena de bio pacho enwan kawa kuma to ye mate producer be fa enu ya ba ne tra di ma ne nko ba bia kosi se ye no di for pa be di nkoma wi mse Nyankopon enam ye so beboa wate bone na wa ye nyonko no aye bie obi aye bone ebia kafra o enye nyise tu itugo no obi a obi so aye bone ya no so ye bone kro no abia a bone bia ye bone enti nyame tiase obetimi do mfom so ache wate pacho mate na pacha sema kun se konfona me kono no ewo krobiso no onu ka che mi se o ma me moto Lawson FM 96.3
kami ewuso eno de mami na mewe o se menwe to mami apetishi ina misa o se menum ina menum ye nti wasa mami moto minima de na black nti wasa o mami de to su mienu ina no so mami edi ye na o mami nsano nti o ka chem se adena maye no mami nkan chiro bia no so mami wi preko da ekosimi wudem Ezo akọ wi preko acho debi no se nkan chiro bia de se de ho na wo kan asem no akan na se je se me hunse ni na no enya dem faso bia woso me na kasaro me hu se ensem bi hye ho pa wo so ka bato wo ka na wo se o ka asem no na wakwati afa ho na ase no o de ka wakoma to yem odifo pa edne saka wa ne hinta bia bedadi minim se nya kwa kwanti na ba ha na ayenti ase edi agro padi na obi e afidie no nyankopon honhom ta na chi onne yire etudo ya o hawo ne odadwene ba ha nyankopon nam saye so boa na momitufo se ye hwe wie na be ma bia afra okra tenase de bobra bibia woni mreso anhwe yi na ade ne brenu ho na fo so kofa ebeche ho a ebese frato etimi pacha susu samema ene nkoye ne be ma hia wa ne kon bedo ebia oyesa ebia betimi ama be ma ne no akoda so no do obese jao eno ho ene be edin se bebre beba tembiza se wa brabo ni mema se na ehi aso ntimi nkai eno kre untimi nkai wo ka befo edi so if say edoso na so nyame ti ase wate chimati ya kokitima aso ye doctor ya wantwi aye krado audi ewramo doctor mo ajo jao na mpacho ho te say ngopo adumo yo ene ye fa ewramo wo kitima aso ye na fei yentie ya pomde ho se mpamcho ba bia obia menye fidie no emfiri sima kakra bia chi na ya sanyaba na ye ba abeto aso opani yetio yo kitima de yesi ye de nyame yasi pa adentra efise ye ne yakofa pada nwanwaso bia ba me pa chew se wo ye nipa da sani na onya pada yibi na wo wi egu widie mu na wo moje mu a me pa chew emo bia wo mu bia be wo afi hono ewo yale bi ti se infection syphilis HIV hepatitis B chese yale bebre hono ma ulcer ni nyina ya moa na sa moa we mo no sa yale we no yenya ho anase yenya ho yale sada akopim se kitima heba center ba ye adianti na mekanisa because obi ho wo di fie be se duosia ba ne yale na di be se duonum onya ho yale sa obehu na obi se me honam hyehye emoa ne nam widiem emoa bi ti se nkokodwie ebi se bi ne nam nase ebi de ye ni tirim obi ni ti yese mre bi ade ko hye fidiem wakwa obi se media me sonda ye na obi ne me da me sonda ye na obi a wo me panie me sonda ye na me didi ewo dayem me pa chaw ni nyina ye sa sentence krona me pa chaw se woti sa tutu amerika bra kitima heba center ye ne ya ba be ka kire Ghana fo se sa yare we sa infection muwa we ye mfa enko enye hospital yare efi se sa muwa we no ye ntuti wo mu agise okumu mu omo ye muwa agise okumu mu free ni padue no mu eti mesra sa muwa we ye timedi awo obi ana sa yare we timedi awo obi ama be ma no be ma epie ekitu ebi otimi na oban hia da mre bia meka sanso no oba bi nso ho ayade awo no a me pacho na sense ehun no ma no ontimi kura enkwa wale ma ni si yeda ye gini no matugo de bia me pacho sa yare we yare bia ne bebrenim ye ne abeka cho se sa yare we ye timi de wo entimi pacho obo hu se oba ma bi nso ho no ma ono de ye loan spend count oni be oba be hia nso ntimi ngo obi zo na oba hia ya otime wo ye no so okoba akowo no ya se ebusumba ana se nsuba ensem bebre me pacho sa ya lewe mre bia me ka kire ho se enye kitima heba center me pacho obi no oba ma odura abkum sa moa we ma ka kire ho se ya lewe se nyankofo mfa ma wa untime sa enu ti ni yakofa nua bi ti se pinyini kan kwada nkwa kire
kakadu ena ehwe be se me bobo nura ni dia na bi bubu sa se na kitima ensem a o kan edua me pa chawo ye dia ye aduro no na se aduro no gu widie mu a obi nka nchiro se aduro no bekum wana fi widie mu pa wa kasa behu se aduro no bekum wana nyina fi widie mu obi wo hono ma obon se yare eba ye no afa ne nkasa mu ne kiri nkasa obi wo de ne de ehye ne mfe obi wo hono ma che se obi ne kitima eba center na eba ye obi kura nim se ye fun yare eye infection obi nim se ne be memu nko ana ne be memu nko me pa chawo entisa na dia ba ko amre bia me ka kiro se ehu kura ne se o blood group ti se O A B na se o ta yare we bia wan hwe be ko doctor be ka kiro so hu hwe etimi obi anya infection anaso obi anya HIV ne partner nya bi sole ya no de namabosom so ne komfo so na amanfo gene sikadi ene kitima ya ba center ya be ka kiro se wo hu sa sentence na tutu America bra na wo ba ya ne betima ya ayaresa no de amawo ene obi ehunu se kitima aba center sa asema wo kan no kure efise yati se ho hihye ye na se wo ye na afi obon se ye na se ahonhono ya chika se tutuye chese utimi se honam bebia mo ne wo honam bebia o matunko sua na wurawura o widie ni mu a chese o je ho hwe a enye hwe obi mfene ne mfe o je no ho anje ontimi nya adwuma wo utimi se nipa ne namo enso no wana awodin bi anim me pacho ye number na de bo so no ye number na 0246 91 47 and 17 0246 91 47 17 me pacho nre ye de bi ko bogo so you de say takura de Accra Tamale ana baby bebre enti woti enka na wa fresh a number we baby a wo ben ho bia no ye be kire na wo so aye dai akotobi ye wo kumase ebu akwase paase gawo kumase ebu akwase paase gawo ye number na message to dia bia ma kire wo 0246 91 47 and 17 me pacho tutu America na ba kitima ha ba center me se mre bia no obete no kura ayalesa ye se enam se ye duro no ye papa ni nti no oba aduro no ye chemu miensa sika no ye chemu miensa no otue mu ba ko pe anase de osika so bia obetimi de atoduro ni bi ya na bebrebu sa se kitima na duro kase ye ba ye sika se na ye mfanto bi me pa chawo de osika so bia no oba benya duro ni bi obenya ho aduro na so de akwa koyisu etimi srew se oti honom na hu se onya sa sentence we na me pa chawo obi nso honom a no opeso eba nenso so na sa yare we na ye de breaking no but wonim se infection obi okra wa wo be se me yensa ansa na okọ wale nipa foforo obekọ no na wo no ma onim se nipa no na ye sa me pa chawo wo de na wo yusu aduro no etimi twa wa wo o ti ase enti mesrew se wo oba kitima heba center na obeduru ho no ma sa na o mani nyina betima kirekire mu obehu se obi wo ho no ma kese ne to asene ne honam twetwe no o se sciatica me ba jaw enye sciatica ni nyina ye mo na me se yare bebreba yentumi nsa no e fa ye infection yare bia broni se ye modin bia no e infection enti me serew wan hwe ya obehu se obeko hospital no ye se wanya glaucoma me bia me ka cho se sa glaucoma no e infection me bia me ka se glaucoma enye infection glaucoma enye glaucoma no infection ma nsuo ko gina utirim na ko doctor na sama drop na wasa de agu ane so me pacho minua bra na ma oduro na ni nyina be firi ho no makọ se ade ba ko ye kura na anu o think se kura ne se ade pressure ani sugar aye duro bi oba ye duro no ma etua se kura na ye nka na ada o de pressure ani sugar na manfo ko o mo pre kire se obe ko Ghana ni bia no se yi ni pa du esi ho no ma enwotwe e wo pressure ani sugar me pacho na makachiro se sa ya duro we so ye de ma wa na se wa ebeduru ba bi na se bi ni ho a e se take ya che wo no se wo anya bia jakopa na wo ebeduru ba bi kura ne e bo pa ne won e be bo pa ne be 50 40 eduru na wo no no ye nyi na me pacho wo hu obi a wako pressure na se sugar ye se ne ho ato na ye de na ko fie da e bi ni Ghana anya se bi ni ho
me pa cho tutu America na oba ye be ka kiro se na emum ade ba akokra ye sa ye ne se ye aduro no onum na se wo kokwa tumu da kra ana wo ye be ma afon aye kitu abi ontimi fanya hwe wo de aduro na wo de koso na nom wa baba be bon se ma kire yen be ma na be sa ye de because emo na wuram na be ma na ye de afon sa wo peti wo ti ho abeti so be ma mu je pepe me pa cho wo di mfie be se duosia wa je atumi se ne be ma na enya adwuma biem wo be ma na enya hwe o tutu America bra kitima e ba center wo ba manfo bo mo nsemo no enya asem ketwa enti mesra infection no anase syphilis no anase HIV na ye no emo obi na da wo se eni aduro wa nhwe a wo benya obi a obeka kire se me pa chaw emfa yare no nkonum bibiduro na eni aduro me pa chaw broni wo de se doctor aduro no ye nkase nom ne momo ba no abeje kitima heba center de no so ayede aka ho na akum wani nyina firi ho ama wo so ayede wonya ho de bebrebu se ne kwan be so ne be hu se wo duro no ye duro me pa cha o pa obetima ko download ahu se mo adodo se na wo video no mu enti wo no duro na obetima sa ko cheke ahu se nana se me emo no ne ye 20,000 no me no kitima duro no be se 1 month no emu 10 million ayede afrim wo be hu se duro no ye de ayeduma me pacho me aduro ya papa nti me tu mra na ma je watch wo ye sa na bibia be kama de ama me pacho hepatitis B no ne ho mo de me se wo de fabra se bia wo pa kwantu obi atu ana se e bia ko ye medical bi na se wo sa hepatitis B na ye tuase doko enti me sra obi antutu mika no mra kitima heba center na aduro na nyankopon de ache ye na no te ye bo ho dawuro na be preso enya no kure ba se ene obia je atomu ewiase manyina yo abusia me sanso na wasesa oje bre ne kokoshe video ne eba ye na abusia nkofo ebrewo ni ama afa nkofo ani so ankasa se obia akasa obe abeka na asema ya nkompo na obia babi ni ama nkofo fem ewa abrabo nim no ya kasi ye ka adaje ebeboye na ye nua bayi ewo so nyanto wase de ma no se be makasa odowa enye wo na wo se wo ye de wo force ne ma ne do okasa odowa odo ono wonso a ono wo de se be makasa ono chichire ne hyedem okasa obekọ okasa obekọ e simple krama no nti onyanto boase fama no because the way our pray ne ho se be ma mese ne pen o meso so ne rough no meja ne si wo no omo mobile pom so mo do no kra ne kokosi sen nti onto ne boase na nyankopon be yi no ono asa ne de e de ama no the way ade na kwakoye ne se obi aba no okoni nti ohu ne se bibi nkoyie ewo mu sa se bibi nkoyie na so onya ato boase no mo eno ho mpaye ne yare na o yare no ne efa ne so no mo eno ho mpaye na nu na chi ne se no free ho no ma nyankopon be bie kwan e de ama no nti onya ato boase e ma ne nrahye e wo ne ama bi hu onya ato boase na nyankopon ansan de enye na dwuma abusua ha na mdu besi yemfa wenya futusem ne yentu yemfentu ye ho efo medin a mejeso ene nana akosua ade pa hanso emergency Ghana TV da se ne besanso e de hyemu e wa ha bi makrawa na madawase